kurena indiscipline irakigire gucurine ya Hwai Waira timu ya Kenya ikihotwo ni Zanzibar ni wahariria gucene ici na bao imwe kwa Gibugu na kurigana ga video karathiuruka thini wa mitandao ni urona muthaki Aboud Omar urare captain wa timu referee akaruta kandi kumugathika akanyita agatete kamenyita akamenyuguta thi magacoka magatindika nogo magaitindika nogo na referee nginya kondo riu kurari ano makomoni na gudi referee aronire asa ino ni ngoma ya mwiri thire nayo riu nindiranda sandi referee ucio mundu arari mukinyu muico no imagine uthiite kuruta kandi uhe mundu akanyita akaringithia thi ona ndo kuyukira ni indiscipline nene muno thini wa thi amufira wa maguru na tareke ngwire muno no kicu nginya ninga muigwira thana nginya ni horo ngutaririe ndimenyaga kana athaki a Kenya meciragia tuthakaga mufira wa kiria wa ikirose tournament cia macinani ndiuga ni ugicaga ndi kurega ku ndimenyaga gutikiria hakiri si improve na ikinyere ya professional na riria nyonire kanyamuko ndeyuririe kindu kia mbere reaction ya mundu gwitwo Francis Kimanzi of course ni njui athie he media arariria agitetera athaki ake iyo ikoragwo kana nginya kuga sorry ni undu wa mitugo ria ciana anake ake mauma nayo no asa wenda coach ukoragwo irito first priority ikoragwo iri ya kwamba kugitira side yaku onako ni mahitirie ri ukamba kuga ni tuonire ni tukurora no ndungi criticize no ni ndirenda muno kumenya conversation na no nyende muno kumenya uria Francis Kimanzi araririe na Aboud Omar wewe captain kionereria kia andu aria angi ati no ramunya kandi ati no uratunya referee kandi ukaringithia no kamwira riu tuonane o mundu komwe nginya riu ni referee arakinyira ndona aya neta matute matwe mao makumumbanira aramenya ni kunyuguta ngudi kejikie ngudi no riu ri no it's so low for professional football otorio kugaga Aboud Omar ni kada ina future njega korwo ena discipline no aga discipline ekuhurwo strike ginya ni andu kwambiririo ni CAF tondu bitika icio menye cirambite kwamba guthondeka ciothe rungu rwa CAF ndona ciina mabururi matiganite maria me Confederation of African Football so kwamba kuero ikinya menye kukinya handu no agia na altercation na fourth official kana referee ikoragwo ari undu muritu muno then no waingira rada-ine no waingira riu maitho-ine umurikagwo njira nene umurikitwo na njira nene muno ni andu megwitwo FIFA amenye ungikinya na wahurwo strike ni FIFA hatiri handu hanene ungithie tiga guthakira guku bururi-ini ri imagine ona thuguri yaku ingiumira ati ni urenda bururi ungi ndungi nui athaki ingi na sorry to say tondu hooliganism uria ukoragwo thini wa ligi ya Kenya Premier League ri tutingituika ni tugutwara to indiscipline tukoragwo na tugukuro kari internationally tondu hindi ciothe waingira kiharo nja wa bururi ri wagirwo thini wa kirisha ku understand ru day level iriku na nginya level yako ya kubehave haha ni ona in case ngoro ndiraheyo kandi na ndiraigwa tari kuonerwo ndronero ni referee first of all wambe witikire kandi iyo noguo niguo kuri tha icio haiko ni kuri iziteta ucomplain age baadaye no ndungituika ati riu maundu maria twikaga guku ma kuhura referee ma guikagiria ria angi igana guko ati ni tugutwara ukirio cio wagi ucio wake hariro na kuria jawabu ni tuko tugicinira nginya mbica riu ta imagine twerekeire CHAN mweri wa February iyo niyo timu itu tondu niyo timu itu rakiharagiria ndu wa CHAN coke riu ni mwakorwo uguo nugo mura behave Mapinduzi Cup koguo muragira CHAN murikitwo na ritho rihana atia everyone gukorwo amurikite Kenya tondu ya niyo maramenya mekagia kinya mateke mahuraga referee no mugure reke njetikiria njuge kaundu reke ya Kenya by the way tugacandukaga reke tutigage riri ndungiruta maandamano guku Nairobi utware maandamano Zanzibar basa tigana reke by the way ni muratucambithia thakia ya ndio ngora tumaundu tutu twamenyerire gwikaga guku twanire tari no muguikagia mahiga gwikaga ati you know tumaundu tutu ni tutige gwika ati maandamano ni tuthoni twagwitoroka ri reke gutwara nja wa itoko cia Kenya jamani turacina mbica imagine turacina mbica o uri umenyerete guku githia ukiugaga ngakia ngadu
kuria ni wathi urakia sadu githie gwika uguo is a shame no ni to kimenya uria riu ucoka guikara kana he makinya megukwa magitacokirio thaki acio akana maundu maria megukimana na thiini wa ngucanio yo Shesheni hakuhe nawe.